aho dahasian nagabe parsonduk bolaki jaloma ito daholoko Rodo hami tu bagas munaon di bagas alas iroha jala Jepang do tamu salutna horong hula-hula nami di bagasan hai pason. Bisa tulang rodo hami mabuan. Ija nalas. Babaun nalas roa nami di partikion terlumumi ma di manugoton asalas itu marata di law majakon mauduron. Ianakon nami doho boru nirajai atong bison ubok kami si panganon songon idok dua titik mati nopta golang-golang parautna tung songon nabui tarpoto pahami dalan nami pasang apok kamu hula-hula nami lasma roamuna hemba tuh alani emang boru sayang dia matutu sudah akaran carata direstui Tuhan jala dilihat tutu dihita sadani roha lama buan yon yana kota tu bas jalan Tuhan. Songoni majolo hata ngaboi pangapos ya kami hula-hula mula terima. Debata Jehovah dan disobahami mari kita nak mutuan Yesus Kristus mau lihat tema di pasar rohanami tuho ale Tuhan. Dileko di hami mandogoton hosa hanguluar di hami. Talumobi Tuhan hami akan nang dirak tutur dia pada tikion. Nasruan nami Tuhan disudi pamasuk mu di tengah-tengah ngulu nami dan lumobi Tuhan di nangi pasu-pasu padahal nami sebagas nami saat kami di bagas nama Tuhan pajupang saruda orang ngulu nami di bagasan nasmiroane sepko ada di sipanganon sinumon di depan nami nang di parsaulio kami sipanganon jumolo mau rasi sipanganon Tuhan asagabi gogon yang baru datang didai nangi palang nami pangsoni Tuhan disalupnya kadongan nami nasa dapat tamangan posoran nami les pangantu nasida asa margogo jala marlas ni roa mahami di loma dalani ngulu nami tan lumobi mamamuji pasanga pokuar muna sumbadei suang-suang Tuhan diulau na sakarwa nami oma Tuhan na manuturi ruang pikiran nami nang kasih solok nami todong nami nang sudi ali-ali sa nami Tuhan oma Tuhan nama dongani padalani nasida sa mana sida Tuhan diserakap ni roa nami ingana na pinatu pahami atong mga saguran ng Yesus Kristus martayang kami tuho. Amin. si madu ami
Nasa lelengon ang iyang maama maranak marmo dawat palumaiki. Ingon mai ama dia kahanapon-aki burjumawa tu baru maiki nandogot at kahula-hulami asa tadamaho anak ni Rajai. Ali Jehovah di bata amanami na maringanat di banwa gijang toktong madlok mauliati kami tuadukanmu di pakilalahon rohanami doa siniho dengan basam dohot pasu-pasum namat say balgay na pinatari parmo to kami dumugid batasan di naong masih hakolongan keluarga Sutumeyang dohot keluarga si Maduta alay diuluk ni holong dohot nanirahutan ni holong ni Tuhan di basadako yan akon nami naneng mamuka pardongan saipeon na iba pos dorohan nami Tuhan nako nama dongan nasida ay makeluarga nasida keluarga si Tiruon jala nama kabiyagiho wakati kena ng roh ali Tuhan di bagasan sadariut di parsauran nami di las ni rohanami naing buanon nami pasahaton nami yanakon namion tujul ni kuriyam majalo pasu-pasu nasya koi marhiti na posomi paujak tu nasida pasu-pasu ni Tuhan asa gabi rumah tangga si habiariho nasida wakati kena ng roh naksudi keluarga namin nagsisolhot na subuhi rap kami di bagasan tikion Badumu nasida di Tuhan di bagasan holong asa toktong di bagasan pos ni roha nasida pasahaton ngulu na tuho langsung ni manang di bagasan masih roha kami di bagasan sadarion atong ali Tuhan sahat di homa ulaw nami di bagasan sadarion marhite Kristus Jesus Tuhan na mauliati maroha nami di ho amen. Sian hamoso hot maho dihatuao sadarion macalo pasu-pasu siap Tuhani di garejai borhat mahu boru rapot